Hi guys, nanapin mi diri sa maisa na mo guys. Hara guys, maisa na mo guys. Guys, maisa na mo guys oh. Guys. Oh guys, turiyan na mo guys. Turi guys oh. Guys, kita mo na maisa na mo guys. Dagko ka nagpuso guys oh. Dagko ka nagpuso guys. Kanang puso na mo guys. Hara guys, puso sa among pan guys oh. Dagko ka na guys. Turang isa guys oh. Sige, kuan guys. Tara. 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 Kita lang sa kaban guys. Tara guys, kita kay guys. Ito guys. Kasi ada ko kay pusong maisan guys oh. Guys oh. Wala isa. Guys, dako kay puso guys. Ara guys oh. Dako kay guys oh. Puso guys. Tama guys. Cracorn. Pati corn din na. Pati corn. White corn? Ha? White corn. White corn din ni day. White corn. Oh, dili sa corn. Sa corn pagaling na na. White corn din eh. Araw, dagko kay pusong white corn oh. Guys, dagko kay puso guys. Okay. Guys, daghan kayo ni guys. Ito guys. Kundo lang sa mga kayo, sige lihok ng cellphone daw. Ano magkundo lang yun, tanaw po sa mga. Sabi yan sa mga maisan, parang isa ako pa ba niyo? So guys, kita na maisan mo guys. 22 naman din yung moto. 22. 23. Guys, doon. Guys. Guys, ito naman guys. Libot guys. Gahi kay guys. Pero guys, muwag akong kauban guys ha. Nang muwag. Karlang gabi. Tara guys, muwag na daw guys. Tara guys. Ha? Muwag tag unod. Unod. Hala, tingnan na ito daw. Ay, gamay. Gamay. Nanganin pa. Kena. Ini kira paano ng isa. Ha? Kilo. Ay guys. Guys. Nag-aibot sa gabi guys. Be, muna. Naday. Dako. Kilo. Sa kilo. Hamot. May takway. Ha? May takway sa gabaya. Padung. Anak. Takway guys. Kaya wag na to eh. Kaya wag pagkapanit na. Gulay na. Pilo ng dahon. Putlo na. Doon. Agay! Dako kayo, kilo. Sa kilo ha. Oh, kilo. Mga isa kilo. Tawa na na. Ano na? Tulungan na na. Isa guys oh. Isa kilo ni guys ah. Gatay. Oh. Tumbalay na mo guys oh. Payag deh guys. Guys, tura guys, kamuti nam guys. Mukaan mo kamuti guys. Ali mo diri guys, pangibot ra mo diri guys. Pwede na itong kamera eh. Hindi mabaling kamera din ni tay. Yan na guys,
Payag. Bye bye guys. I love you guys. Bye Philippines. Mwah.